Soifua manuia nei fo ia solulu alo mai o le whaapoponga o tala i o VAIFANUA le Samoa Entertainment TV mai apia. Ua whaamawai alo i ai nei le li ilo ia le sunga fuia vai lili Iken Kyle mai le ofisa o le lo ia sili ai ua tausanga talu o nangalue ai. Ilana tali mai ina o tātou silingia le mafua anga ona e iai fo isi la sanga o le olanga e ao na whaamalie. Ua whaamawai le Leilua e tusai ma le alau mea fa umalo na lua vai aso mulmuli ma muta ai lana tautua e le aso lua sulfitu o le maasina nei. O le fionga fuia vai lili o komsina mua lava lea Samoa na au mai fafo. Fatu sa esi komsina o leo lava sa ngā lulua ili matanga luenga matofia ane ai e avea ma komsina o le office o leo Samoa. Peitai, ele ingatai i inaale tautua ngā lue lea tamali. Na aluto e a onga whaaloia mai a mawale top lawyer student o lona tausanga le USB ala fua. Maanga wa ai, lona ngalue ile ofisa o le lawyer sili talu mai anuali o lua o lua lima. Ina ua pasia mai New Zealand lona o oina whaaptoi tula fonua New Zealand. Ma mawai lona nga wa ai ngalue o se barrister solicitor i Samoa. A o tuli ai lona lua vai aso mulimuli wa lua lawyer sili e ngalue ai. Mai le taimi o Helene Walbrook Lamp. Ma le fionga maunga Precious Chang, le o iei nei. Ma ia tala noa, i le tele o lona fo i loa, ua maua mai le ngā ruenga oni lo ia ngā lulue malolosi. Peta i e ngā lue ai nei le sunga fuia vai lili le ofiso le lo ia sili. Aina ia wha mao nia lona toe talo sangai, i le tō fingo o komsina o mta ngā ruenga o leo. Ma e sa wha tala noa ai ia le maasina o te sema. E o mai nei, e le i maua lava se taunu unga. Ma o le isi le komsina ua wha mawina, le mauoso fa inga o tonga la au marijuana sa fa atino i lalo lana taita inga. Mai le fa amalo siol tu la fono, i le molia o tangata soli tu la fono, ma se e atu e pui le tu la fono e ala i le aveai maloia. E manatu le li iloia Mr. Kyle le o ngata ai i lona fina ue tautua mo tangata lautele ai meise ai o Samoa. E ui u whaatanga mai le tatala i o le maketi funga lei. I le ao a toa mo le pō. Lua sulfai tu la amata tu le stofio le vai sonei. Peita i lo fa awau lava, ona tapu, i tu la fono fa awau mo le pui ngau le soifua manuia, ma le saonga le mua tangata fai fatu angam businessi o lo olisi na le maketi. Mai le tu lau le fa la poptonga o tawim fa la fafo se u fa iloa mai ai. E amata tu le stofis fului vo februari on tatala le maketi funga lei. I le lua sulfai tu la mo fa taunga. O le aunga ina ia maua pea ava noa mo wha taunga malangolango i business tau tamau ainga. Ai o le tautua i mana onga tangata lau tele. O tu la fono wha awau, o le tau sisia o le tu mama. Le se ava malo si wha saa le ula tapa aiso sa vaenga o le maketi. Wha saa tamaiti mo le pui o le soifua malo loina. Wha saa fo i o na mamoe ai tangata. Pei tai o tātou mai ta wina. Ua wha atanga ai nei o na tatala i le lusul wha tu la le maketi funga le i le taimi o le tau o timunga. Ai o lo mori mawina e se vaenga o le ofai poloka e le ngata ina tutulu ifo se vaenga o le ato o le fale. Ai asavili le taimi e timu ai e pisi masusu ai le ofai o loa. Ma tafe ane le vai i tutonu e peo na mori mawina e fai o loa o lo opito mai fafo. O le maketi funga leia na o le se fulu tala ai le aso le tutongi o le poloka. E iai lava le ofai poloka o lo mori mau. E iai aso e le lei. Ai mai se taimi o le toe fo i o tangata tafa whao mai i Samoa. E whai wha tau ngā tanga chips o talo mawhai, o talo mata malu au mō suawai, o mea tau lima malava mō whaoso. Ai iai lava fo i le aso, e o lava le whale le se tau o le poloka e maua. Ai o le tatala ai le stofia so sfuluiva, mō le ao atoa mo le pō le maketi funga lei, o le manatu le whala poptonga o tau i mō whalawala whafo sei. O le wha moe mo le maua pea o awa noa mo wha taunga, ai o le langolango i ngā aluenga tau tamau a inga, ai o mana onga o tangata lau tele. E na o le anganga lava le whaafatai malvi inga o amatai le nei vai aso ina o wha mautu ai, le tai tasi tesima le 4 miliona ta la i tu malo. O tupe e tauan wha o ngā au le i o atu i le isi tala o le tupe o lo loma ia iunilu o luono, o fola le malo e sita i ai wha manuianga o le porkalamea ti na e, ai tu malo mai le tasil miliona i le 2 miliona i le tausanga mo le 5 tausanga o le nofo inga sfulvalu. Peita i le saini ngā lima o le vai aso nei,
le ua mautino ai le tufutufa atu i le atunuu i le masina foa mati o le taitasi 10 miliona. Ina ua toe tau fia ai mo sina taimi taru le puipui ngol file mu, matua i ai le taimi o lea se le ni wha matuu, a o loma le whainga palo tala i tite tu malo e lua, a sa whatatasi ma vaisinga no lua. Ma whamana tutua le fiongal pale mia la au le mali e tua plata i vau le wate plata i vau Forsi Schmidt, suyo i tu malo, e tau tuana le whaonga ino se le ni mol manuia o tangata uma. O le ploketi e fau lo tātou tunu e peo na tau pepe e mai ai i le lua o lua tasi ma moli mawina ai. Le ese o taimi o ploketi e tu malo peitai. O le isi lea sao le saini whaatasi ai. O se leni e tu malo o lea amata whaatasi ai fo i ploketi. O le tasi 10 miliona. Lea ua avantu ai ma le whaatananga e tufa tupe i tangata. Ta ise lau 5 la o se sosoani mo le taimi pisi ma mea tele e whai a inga i tāpenanga wa o ngā whanau. Wanga wa ai le pepe i le tangata sili o na matua o se a inga. Wanga nai tu malo e tolu o lo totoe, e le o mawhai o na saini alato ta itasi 10 miliona talu e te taulawa, o na usita ia ta ia la le malo e au fiai si umu, whaasale le anga lua manoa maatasi. O whaasale le anga ufa amaunia mail so ala upule o lato mta upu, sa o i lava yo o onga o whaasalanga wha le anga nuu. O le matai toto tele i le malo ma le pale mia ona o aia inga o lima taita ia il ploketi. Pei foi, ona iai si umu manoa maa ia lato tāpena penanga. Ua to e tali mal manuia i New Zealand le fiongol ake pikopo kāba pinta. I le mai ai o lana misiona ilo tātu tunu ulfa ingol vaiaso. O le ake pikopo pinta, o le sui o le aipa i e Roma le Holy See, ua to fia mai mol Pasifika e au fia i Samoa. Nā fuaile a se singa matau awa tuona tusi tofinga, i le fionga i le au mamalo le malo tu tasi o Samoa, a fionga tuim le li whano, va le to aso alau vile lua. Mai le tu lau le malo o ta waile vano fule le o Samoa ma le Holy See, talu mai le se fulu o uni tasi vaiva wha, masauno ai le fionga i le ake epikopo o le vaftau sia i o malo e lua, e le ngata le talitununga ai o tangata soifua ma le file mu wha awau, ai maise o le sao o le kalesia katoliko i soifua talavou. O la naamana i o tangata maatitiva, o le whaola o laina o le tala le leimalo na sao i a Samoa. I le tali whaitau na whaamnato tui foi, i le malelenga le fionga tuim le li whano, le mausali o le whatausia inga le le vao malo e lua. Talu o na taunu o mai misi o nale, i le afe valu se lau whalima. Mafsosoni ia o onga, a o le malanga mai ai le tupu sa pope Paulo Leono, i le afeiva se lau fitu se fulu. Whapena foi o na asia tu taita i o Samoa le Vatikana, masanga wha mausalia i lava le vano no foi o Samoa ma le Holy See. A o iai le sui o le Holy See Samoa i le whai ungol vai aso, sa a wai le sauninga, i le malu i muli vai i le aso sa. Mai sa ia asia nisi o aulotu i upolu, ma whaafea ngainga, ai tawalunga ila nasi singa ile feilo inga ma le fionga le pale mia o Samoa. La uli al mali e toa plata i vau le uatea plata i vau Forsi Schmidt. Lau Samoa Entertainment TV mai apia maana tala yo VAIFANUA nei foi a salulu manuia tol manga toi.